openia Nisa eshe ya grace me pa cho ya no atwa o Entre yase Apostle Dr. Solomon Oduro Sacred Apostle Dr. Sacred Solomon Oduro the ministries ena yedi abasuboyi eba na my lady baby me depa no so for your exceptional service in the gospel no kwasem and powerful contribution to the spiritual growth of our women ahaya aibia me depa my lady nyankopon and me ya ready ya me bebe ya no be sending me so you newcomer waba woman of faith was sending me DM ba mama ne won so mama DM mu bi waba on follow rules impeni pa o mu breaking rules just an asem na o kan hia also woman of faith ntem nko anya awade ewa me isu sesia o se woman of faith ntem a ka wanya awade na eye ne ya enso aye too late also ba page ni so be hu nkyerɛkyerɛ no first day no so ko ye pon session no osum sa obesu osum eti ye ya famudie amen we ya fama brampa no na say wadawroma wo ba kan wa ni tento we de wadawroma adani je o bro for nyenne e da wo fro ne ya chirichiri anasa ni o kan ya chirim oh menmase abi je so asese mi za jabo na no tete wan chirem sa bi je kan onu chire utwie ye chire mutwi abi je kan wa chire mutwi kan na chire mutwi abi je ne mami me hwe so ansa abi je firu je wa de mari nti nyankopon hira ye gina Sompa Nkomo ne Sompa team ni nyina ye bo abaso sonko kwa so ye so proud of you abi je awards de me be kuma si om de award bebre be ababa mani ye nominate you proud abi om nominate bebre me mpe because say award aye vote to the the sika do so betimi manipulate no correct but me pa award aye hwe wadwuma yes ne dia ma Ghana Journalist Association for award majibi da bonga hafo social program ajibi enu no wadwuma sa wodi wadwuma na afemunu nyina adwuma office wo ye ya esani wodi beto krata so no wasa ye adwuma ni video e de agu pen drive na wodi akopena penal enim bi eni pa be 6 na wodi akwa present no ma hwe se wo deserve selfie necessary awards no omo ye no sa pepepe enya award wa obi ni company odi penisika move out to na yanka sebi ni pardon yan ayetie mo de bebei ni trana gwa no mupo ni atigum obi betimi sika obi chewa wa manipulate ni e dia manu so no deserve award kro na ye dia manu award mu sande ma men sande ai etimi de me ba kumasi so mu di me office atrantwi ani ma ya nominate mi so mama so tumi fa che me so ma se me ma me mpe me se me pa wodra ye be hwe wadwuma yes me tu edako na ye wura piao opem so na o say tu ababio na something what say Ohenini ba kumasi na dwuma wo ye so ani no ya bo abaso adu bi ni ye hwe sa pepepe so ye be hu wadwuma wo ye ne bo abaso enye sende ma me ni bi me nya ho why ti mo amoba no nya ne kwaso a no ma le me fon so ya send me e mami ya award me try me see you award mu send ma me send so abi je me ma to me ai ne kwaso a no enti edamase na abran pade na mo kafa award na makoja aba no eno de na no den my lady oni me award na ya makoja be shimon munyam de na akafa ho maladi me ka bi afa ho ye tie o se on se di nti a wo se menkai on se wo se nka me hwemu ansa suo ho ene si wo na we di bi wona se menti ase ya no mabusa secretary na maladi nyame hira ho papa na no de akra de nya sankuto ma hwe video ni e di ade ma hwe nyame ahira me nyame ayo papa maladi wadi ka no ha sei onyuma ene be kire de nyame do bako akodu
on say we say ye monkey to a ahyase afina na kese pa ebeba ebi say entansi say obi eye adwuma no obi ti baabi hwe no ehwe se wo ye adwuma pa no ene entani ho se de wuchire mu asisi eza na ya nete yemfa meto so na wadofo nsende mra wudi ka ya na ye de amawo na we de nyame aye ono waye wiye nti wo mu yes program yesire nyame nhira ede ma wo mu ebi se si ebebo din waso kese wem ana malady answer kra na abekọ no madi ka ye wo TikTok bebrebe wo do cry me be board aya jin cry bo kwa benyane ne mpatamu ko le go che se ebi se utimi kopie so wo TikTok na malady ebe board awo kan na wo da so na nti nyame aye wiye malady nyame bekoso Jesus ni sei ede amount ebi se da bia wo kase wo de nokure ene pepepe yo ene bayi wadwuma enti de owani no hwe ekọ akiri no obehunu de nyame de wo ye enti na da na no me da na abla pa ma asole malady mitia me na chi kakra ye hwe waja so katawa members ai se eja o sha sama so wona msi wo sha senior wo sha wa medu amasole itia me na chi kakra na we nso benchine ono so kachem se ono so amasole okoya exams binti edi exams uko school edi school okopale anti uko tire exams ti benchine eso bo mama ne esa na me so wonko hye manan na ho de wa ma ya senso ama na no ye ya ho ye ene do so be adwuma so de adwuma ene de anti tamo pe bia no about 3 fie ahome anu aba eja adwuma wura leze de ahye ne nsa eni asem ka wo so be bane ai ye ko hwe no ano yale na do won kwya na mane di se de no o kirem ne de se ye nkwe o se yo enkwe na mse ho fosu we de anya ni wo nyiga no kwa homadi ani no mo fa breeding tum enkwe nyima no na be ha no be ma de na o timi yam me starting na abram pa me se nkwe na ya wo se ha wo se wan we ni sane na kogu ni hwe mu be ya twu ene se ma no be hunu ama ekodi ene enti se bedem bedem anepe no fuzo so nse na funu na fuso na ne enti se ese wa he na wode ba ne yesi dinde yaw uda so wa pa wa ne e bo wa pa azisi wa pa wa gidi o ti amezu na e wa ma yakoshe du fie nsom ka kakre so flami de bedo nyakopon ase yo ye ni chafo de ya na ye kura pen no correct the word na the woman me fire me ma sense was say exceptional just say udem do na me no ne eye me fe na ye me de eni say sebe wan kwa nkopre da be na wan keka na sebio wan kokoto bi na ase sebia say na emumu no se yatia say na wo to office na women of faith na wo mutie no mo hwe ne me bia ya ekoso ema bia ne wo mo bamu obuo ema bia ne wo ma wareye ewo senka eguo ema bia wo mukuma frustrate am because of awodi na yakopon ka wa kuma na otimi ka mo nyina abo mo ye nipa over 100 na etu 101 wo yakopon edeba dia no wonye eni se bade force no so timi ye sane ma we se no nyina na obi tinchen ne so ye onyankopon nipa na wo tinyame asem ase a wo se mami ncha Ohenini na ebi nso so enkame enti sa osofue wo yi ne yem kroje and what tone in sa efra abraya okwa ne wani enna debi because one can't obi say send mama na me so me send it aye from ma wo koye it was impromptu so koye no ni ahye bibia kama and na wunna musa Oyankopon onko so no mfa wonya adwuma amen wo me because ade we say kura and adwo yi program ya ye ba be so mare ye bokro ya na ye ntumi na because enime na no akoso agobisa na so omutia no ye mhyehyem enkofo kan adwin ben Oyankopon ne sa adwene ma wa koyi we bai we say ebro 2 hours whatever na ye dit program because what share nyame na mo so share enkofo dinami kan say radio nhyira no nkoso nie wadwene mu na won fa programs ahodo enchechira ahodo enfam to wadwene na empna bontina benefit obia mera say aya my lady me nhyira ha chiri kama mera say so
stage asenia oye wadwuma yi ahogeka amamu a nyame nhyira wo pa na award yesi yanimi ebeda mpanyimfo nyina ase nyame na aye nyame na aye sanse enye bete na enye common enzi si eti kromo ha pa na maame benya platform na nyankopon nam ne nsa so betiti nipa no bia me se nipa na ba be ye nipa my lady ena form na eyetumi ni ahoden surunku bia nyame hyedade eyofre o because me share that na social media hwe time wa ye boldin a wo kwa akukoduru a wodi kwagina stage ne so akukoduru a wodi 10 gina pulpit yachi akukoduru sana wo hyase ye kura wo kasa no my lady chese bibia ye exceptional eyo frɛ enti ye danyame ase ɛna no woni hu ne sɛ nokore na ahia nokore sɛnea wo pɛ wo niama sɛnea wo ka nokore kwan nyinaa mu no ɛno na nyame ahwɛ so platform nya ba bɛda hɔ a yɛde award chenchirenchira ma nti ɛbɛkɔ so asere nyame sɛ ɔnkɔ so antretre wahyeem na yenso egu akira abre bia my lady awurade enso ye nyina ye so sɛde nyame egu so a wo ye na nyame pa na mpija wo abije fasi show moto mu na fakona me kwam de akosimi office alignment na nanu so Saturday nso abije nso so ba asori se nyame yade yade pa ewo ye big odutolu apostle Moise so say my big odutolu apostle nyame nhiramo ye wa ho wa ha woman of faith for aha mo me transfer amapia PR ko transfer na fe mu fa case no atea mu fa case no metwere ha case no mu fa no standby mu odi o mu bɔ ne tew no mako abusuafo woman of faith for where ye kasa mafo ene Mrs. na wumi apea ono so ni dikness ya odi kan se ni ku kwa apea wa ye eda pea anti amanso ai dikness ena yemnua dina ono so na ye porter ai ono so ewa ha ena ampafo ono de oni post bi akunu oni na emu a ne to ese ofam no timi peska koye BBL ni bia ma no na ne to afam dodo me bai enti ene o ma besra ye di mekwa koma me sapia kwa ba mama net say Yesu adum so fuma me ho pa the Lord is our victorious banner mam dina mo o te say nyame adum mommy ambafo mami net say erade adum mami na won so boko ama awie ya ma be fry hey awie dia wo course of mami afi mu na ebe na nyame adum afi dia abakọ oboabo aya no women of faith for na afi mu na ebe na yete se sompa achede women of faith for ye ba ha e ba beta wachi na mommy ebie mu ba so na yate de ubuni bebere ya kasi ye yi ani amaye maame a enye yie nti mommy sompa achede ntini enam ekunafo no omo ntini enam nti ye ba beta ye maame achi e wo ye kakra bia ye wo bia edamas maame di yo sof maame onyame shop say sompa achede no eno ntini enam said the last year ye be support ye no apre no asan adu ti yentumi nsan yi ani mausa ye maame no ti sa abase ya e wo se ye beta wachi na ye kakra bia ye de be support mommy no ntini enam yo ambavo mi ba je se dia mi maame ne na na kan ye na nti na ye bai o maame ne dia na ndia ba je maame ne me se sapiam na ne dana dia no nti na mo bai yo mi sapienti skano eni boamu ade yo mommy mpacho ne kra no ye kra 3243 cedis na ye de beta wachi ti me pacho me pacho ye kekan esase de nya ye no yo ye da mo abusuafo na chese me mai o ma ya mna ye anano ay kwa sole na
ye pon kola na ya wura kura fi apon na omoto keka omo nsase kakra so omo de baba boa janka ekunafo ene so omo de abai nti ye do ma se pa enso yaje baby omo ifri ye bia no Erade na nyankopon enhye ho na wonhyire omo musa no adwuma no so nyi na ne de korakora no mo wadofo bi nso amu nchiechia omo Yosef mama ya dase ebi de mechia me husband edapia eda ba akopɛ mommy edapia mommy mechia na wi Ohene nyame nka ho ba bia wo bia akuya afia mommy e be chia women of faith for abusua ni nyina worldwide worldwide ye chia wo bia adofo aka nyina ye chia wo bia yo manja na brago ni niku nana ye be chia ye refi ni ekofa ye chiri nana brago oni ni kunu ye be chia omo ewa do ya o ma ye women of faith ye kan ne se osoro won hira wo mo papa yo ako mami yo mami ewe de mi chia mi kunu Mrs. Ransford Mr. Ransford amwako eno ano no Mrs. ya zamu ye baako na ma chia mi ma me efiam to bia me chia no pa Erade nka no ho ne ho ban ma listik ya na odi achewa no anwase abafu Timo kwa no mommy mpacho ye besre kwan yo ene abrampa ya no akire omolinda no mo de amom no ma chiro receipt munye receipt wate mpacho ya te mo chiro na munye receipt mpacho ya te ye da mo ase pa one of faith fu abusuafo no ma be chia mo ma me o ma be ya do ye no etusu tifia so mpache de fa de ebra pa na ekunafo na fie ani ayeden pa ama asem ketwa yo ewura akotra konwom na enda agro so case number 1 root safua complainants die di kan akoda obeba okunu adu se opapa efa no abrampa Lawrence away ya free process for penifo no enti ene na yibehu final conclusion into ochina e the feedback no beba na root to free ba ye ehwa wan no obo ne kwa adu kwajo ono so otakwa kwa otayi ko ye be confession o ti mo ntwen ma mo nko ba bia madam eti say pacho nyankopon dum wo ba yeso e Bible Quran bi focus akasa precaution up odi ane cross up de ada na ayo mani musa bibi so asam nkasa na ayo mani ma de ade abrampa malady ada na dwene nyana na dwen ye pa na dia no ye ni why confused na se no pacho wa fansa to babro no so fansa ni fa to babro no so bodin eya me pacho root safwa me sada Bible so pacho me sada Bible sa asema me bekan se asema me bekan nukro trodo minitro onya me boa me Erade boa me kwanya order pacho me ko fire wo onkwa sori boa pacho pacho me ko sorry ko water you say asema na da ho baba me pacho me ne be ma bi na na ewo ho na me sister ba se o pese o ne metena me nua me ntumi empam ne ma ne enko oni nipa ba se 5 na atena na me nua ya ha me nua ne wo yale ntia me se bia ya yale ya sa na enyi se na okọ me papa mo azi se me nua na wo azi si asem no kra ye hu ni pokra na be ma na sa frɛ me nua ne se adwuma ma wo okọ me papa se me nua no ekọ be ma no no asama na kọ o takwa side I say we jankwala na ma ne na wo nkwala fo me ma mienu ma mienu I say bia mete kra no o mutumi I say ma to ma ya dia asema no asa udidi America na wo bi kwa wo na fa ni kosi ene aka esi ni we enu ani na dia asema no abe o se wo ho na unua ye den ami fa shodo me be ma bi na na wo ho na me nua ba so na me betena da tobo root ana wanya broken heart Bajo Debbie. Oh, wanya bi. Oh, Debbie. For me. Rutu tie to boase.
woni be ma bi na te ehwa ha e na wonu aketo a minua ka no otoso on etoso miensa oba so no ba betra e na ye de tobo e na oba so on mbetenti na me be ma no mkra na Saturday na mesi nyoma me hu ase minua ya apie me so e de na niam ba so no wati obi nche na modan no na ye single room na ahase ne na ye dan back flat de akire na be ma ye no se ne wakoje me ma 19 bi e benya wo hodi wakoje woni be ma na wo 9 me na wo 4 no ayo ena minua ba so on me betenti minua ne yale nti na me se bia wo yale nti wo kome ma me ho nti papa mo fra me so wa fa ya funu wanya be ma aye fra no wusu sa na mi be ma ne na o matisa ni din o man ka no kore nso be ma be eye be ma na me ne wo nkwala enan no meto yeho o wa kwa ho nyom mu ya diafo basho mama ye wasani na papa ya santini na da mu kuro mu sa de no mu ye be ma woni wa wo nan no watuni mu ya so anyam na ehin no fa no o fa no ayi baby ana etimeduma ho no uni an betena mo nchen na be ma ne fa na wa fa no dada da bi o betena se sa ta na be ma na dwuma sam nyanti na me kodi pa nti na akọ no kwa no nti wo baketo a wonti ni modu dia mintumi am se ne won hwe me ba ne mame na me no bankete che ni sedem na wo kodi pa wa se hwe tu ni aketo aso na me madada na ye franti ohun se me madasa no na ne ho na uni an so apere no ne nada no ne nada ai si a wa sa toa no nnua na sa toa be ma no ena nya ne ko ya akobo amane se oni wuku no na anyam no ka che me papa na papa je atum papa je atum mo so man kan che me no mo kan te fi de be ma na fe no wusu na wusu ku no ne ya friend say kwadwo che yo de ba tino wusu so de wusu so mo se sani din no e de na esi se sani din se fe no wusu boni ko su Ghana o mo ja fraka sesei eno no nya keto an o ma me ba me ne fi ma me kro papa kro oni onu so awo ba cha oni ne so awo akran ko be 2 years abemu a etunia ne ko ye na wo papa mo fro bo wa mane we kra mo man fre me ko sorry we bi na sorry na ko sim se me nua na sa to abema no na nje kire papa be se an no kra abema na afre se adwuma ti wo mela na wo ye de hu se bema na nua na wo oni na ani kra pa evidence ne sen edi na kire bia na nya no kore no kure pa no kure jesu wo wale mu mienu ana mi de mo wale mi nua na isi a wo wale no wo ma no so apene so wale mu so o fred be me papa said ye say adwuma be ma ne fred say adwuma ti wo mela na o kra me papa mi nua ne kra me papa so wo ko ye adwuma awai e wo takwa say be ma ne fred ye me na be ma no wen sese ti so be o takwa sa o takwa be ma na di sen na sen root me ba panin December no benya 11 years ti me ne mfanse 10 years na ekoi be ma ne bi o kwere for 3 years o kona mbake to ne osu no wa fenefa ti so no nya keto anete e fa twan isi ade me nua na ato ano me so da yana wake up wasafo mama mle no wo ma me ba wo papa ba ni fi ma me ko papa be ma wo no wa wo nan no se wa fo no so ne ne wo e ma me no papa so apene so wo frɛ no papa apene so ma na da me ka kyerɛ papa ka kyerɛ me sɛ me na me se dade na ma kyerɛ wa ekɔye papa sɛ ma kan sɛ me na ma beto aduane ma kora ne diana na ma beto aduane ma kyerɛ wadi just won kɔ be ma no ho na be ma no enhwɛ no na me nkwala nan si me data maso nkwala omo ofie se on be ye exams kwa si a ni nyina egu mi eti sa akra na wuku no ene na wo no ono so wen sis odi akra ne ko no odi akra ne ko no de akra ne ko no afa akra na be ma ne ko e o ma ne mo wo ha no amane wo on friends mu bisa se nkwala ya mo te sa na se wo ha wo so no nua na nyensen no be ma na nkasa no busa no bibi wo busa ne se adan ne bia wa fa me nua wo timi abusa no wono me so man fa cho busa no kra usan kura say
root what busa bema na mana to nanu mutu oh ono krepa mi kwa mi hu bi na ade na hu mi hu bi ade na hu nu ye me so da na se mi ade da ye esi eyi ma mi ye pere me fie kwa na esi da so na pie eyi no so wo bodam na bloki ha tetewa wo betu asoso adaye ade na hu udu wani hu se bia mi nua yi oni mi kun it's saying ada bi ase mi kwa adwuma ba bia na ye wo no ti na se oni mi nua ne ti ahene ne na be ma ne ye na se pese wo fa no na mi ka chen se ni wo ye ne de me penti mi makra na ye de akoko no ka se mi nua ne kwa ne mi so ma ye de meko ma me bomba papa ma ne akra se na se mi hu be ma ne ye na oba wo na ba bia me ne da no oda ho no ma me ka chen papa anye no oba me ka bibia na chese wuni aketo ane da hall aha no etu ku so akoda ho aha no so akoda da akro mi se mi nua no wo sekete o na me bomba papa ma ne se o na wo seketa so wo seketa da so ana minim no wa no wo sekete se wo seketa ma na be do se ti se yo ni mi hu ye no broken heart is real ma me bomba papa ma ne oba ye wa sengo ba be fa akra na obeto papa so a na wa fa akra na anko nze se dia na pese e bo root ani se me srama so fa me pacho sisi ankwala ne hwe no won hwe ankwala no ye sisi ankwala gufie so mo ba ye exams o ha no discover o ha on fa ma no discover na on fa me se on fa ma kra na nse na me tomole na sisi asesi kasem sisi na nse na me yale na me yale na me ja esi a me ho kire me pa na esi me nua no asa akoto na ko kuro mu e me ma me mo e wodi kuntu hwe ne esa ko kiri nkro do so e wodi onko kampesa metene kumasi ase na utan kumasi so na unya dwuma anya ni tisa ne ko kampesa metene me di amre me fight ya na me hwe me man etidie na wo pese ye boa wo me dwuma se me dwuma kura ye kura ni be se be dwuma ne ye ne ko pe dwuma ma na wo ku be pe dwuma ma oh se mo frɛ no nka wo do ha wo me ha dan man kwala no na ade se wo dan ka na so me fa twan ise obabi ameti no baje be ma ne number wadum ne phone wo hundreds a wo ye no odum wo ha no aso ho no odum ni phone de fu be se nyina me nwen ko won so ne phone fra papa ma ye mi papa so fra o ma me so e na ka mi musa o papa se mu wi a wo ye no mo busua mo mani je ho o ma Ghana bon conversation ri akotu aba o jina fu so no kan be ka se eboa on se afre na me na ba mi se champion so mami mi da se so transe na wo hwe eneme bia ya ekoso wo Ghana na wo sa ho se entinkrofo bia ya no mo se wo mo ya awofo ana se empanifo no ya na wo mo adwene no ye se esipi papa because how come say abaya ya woni wokru atie wo mo awofo a munyina munum se ne yire no no ya wo ne tie wonua emra mesra no a wanyin say papa esese wo frɛ wo base na wo frɛ wasi na wo twa si anim ama no mo say agwe no eyemusuo ntre a cha say de no me bebre abusua akoda no ya fa kira wo no de no me kura bebre no a say nka wo ni ma wo yire esechire no ka kire wasi na cha say nka mo yi akora ni free bema no ho kura we de enkote wo sama akoda akro no wo gu onua pani na ware no asa akọ bema no mo say wo ntimi entomani ni na atomani dine so onye onhira na nka de ba semo a wo no kra keto ansenya beye pa na ye no a enti onua pani ekun no wani gi se wutimi ne da ene ne wo eda so atwa no ba bi o ye na so atwa na je se wo penkwa na se wo pe wo so for me no wonder say ne France painful exit what a shock no sad ye we say we no onkobo dua o won kasa ye enso ho no kra no e che se enko fashion up agunsa enti papa no ade ya waye no ne waye me nwa papa enti no me ka che ne se won pa enkofo no mo ntrase menim sa wode na gukura ya tu se guso ana ma ye na so ra onye ne ho ade sense mu na wo mu no woni na wo ba ko mienu miense nan
nye ne ho ade na papa woto na wasa fa ne nua ketewa asa ne ono so awo na ba time te ho for what awurade ase wo say there too bad enti wonye ne ho ade no crash of mama so na wo na ya eni nche so wonye ne ho ade onua no emem na meka papa no minim se dia wo mo bra bi no mpe so abwa e na je so wo piapia ne mane sa on pay responsibility adina ya wa ye no enkrofo abusua pania na whoever ne yemfre no na enime bo no se wo mo yet to rectify ne asie yes na be ya enome ebe free wo mo abusua anya sa ede wo mo anim from generation to generation enti no ade ne de entwa yi so ma me de manwasi yo obaya lady me da sipi na sister yo ho ensema ha no na enkwada aba wiase system we mu no minim ade atadua be yo mo se enkwada ate say system we ma ba pa ne be ma tadua ayese 5 and 6 what your sister historia ni nia be ya we hura sin finfin se sie ya we di be ma na 18 years edie be na akra 18 years chese 18 years dey no nimfa enane awade ho chenchera wono nso atimi age obi kunu a chese watu akotana ne so a yesi adwumanti bama mambofo hwisi abusuam na sabi abusua na enye tire a abusua ne jija ebimie one abusua muti we akan ye beka sa abusua ne nyawo nyina anim enso by now me ye sure say abusua ne dodo na ate na ate asem we so obi anya na dwen say wo tu anamo apa asem bia ka kire be me e na odete galamsey ho be me hwisi abusuam titi ni pantem papa wo da abusua no wetimi ama green card sa wo ba no wonko galamsey mu wonko pa adwumanyo ensem bi wo ama lady yen nipa yen ne ma ho kwan because asem we entimi nsi abusua ordinary abusua bia mu eye de ampanyimfo ewa abusua ni mu omudi omani hwe na sesen na nipa di boni sei na obi hwe no wawura abusua mu wa anya oba ho ade wafa ba ko ne na wo maako 9 wiye ya wasa afa ketu ewom ene na wo mienu free o wa wati galamsey mu honom anu ni ana awu mienu sese sisi wonu na oba okwa ya che nimtesi awasan oh asam no enye nika na bibisa sister na ochem se onim se bia na se wasan wo akora na chi a na mema ni bi wo ho a ya na ye de bia me ka se si ye ka mema se mama le bi nya se bia na ye time mema wo ni mema ni bi no mo ya se bi no ma hye da ye o ma dwene se o ma dwene nye no eno na ya na nipa no bi ye mu bi no ye ntia se ye ade abra no oye na enye enti abusua ne nso titru papa na oda enkwada na no ono na wo se wotimi pa asem bi ka kire be ma no Malady bedasi pi nyame nhira na yenchia ye tiefo ene ahwefo Malady ewe on se obetena ha sei na wa wo hwese de wositi wa hu se niema bi enkoye Malady sa na wo se ye ense na buru no so na eso sene no Malady we bebrebe timi ese ma omo bodam o se otenase din bia no ho asem ohun no odwene titimi bone dam we say do ba bia wo ba no to wo aisi no to din Malady na minka bibi nkyere boy na ansa na makọ papa no so no pan de sabi menni no betna adwene no enye nipa adwene wajimi wo se ka no kura kye no wo ye pani sabi Malady we ebre bi atwamu na asem wei asam be fa wo ba biem wonka ho hwe Malady ebre bi dui wo ho na mnim so bia ne ti ho fu dwene bia ana nyame ama ne nyansa Malady se nya sa nete obi ho ne ti ho fu dwene pi Malady na sebi nyansa pa ba ko kra ne trim papa minnim se ne ti ho apo se dwene wo ho minnim na Malady bi de me ka kire ai abrante o se ne di ni sai kwadwo chei takwa area ho no yeso kwadwo chei Malady eye muasem eye ansese yesoso kura wa santimema naze o man Ghana mu Malady ade we sei ade wo wuo ene no me na brabusua ade kwadwo chei ayeyi Malady yanwa ne sei ana amene
senka pese o fa yire tikra malady efie ba ku nim onu ani nuane maame ba ne papa ba malady kwaje chem se emu adwene nipa nwoma ne dura ne ho na adwene dani tirim ne de malady nyansa dwene ana nya nipa adwene soso malady he media mete malady ponko abodama ni wura modam akoda 18 years bi kura satam no onya 18 years enti sa akoda no wo kwaje chi ya sebe wa Brady Nyankopon we mzi oni ne picture mpo malady no e was adwene ne seye so malady na akoda na fa se 18 years no aka adwene na wife adwene no e woyin enti kodwe cheni na sabi ni nyansa no aka atotechem toilet wonnim nyansa an wadi sa nkwase ade wei malady ufa obi ni nua wa bra bible tia sade wei say ye numi ye tiwade na malady he kodwe chei anka ba bi ofri hiase no wa sorry no tena se ya na tia malady onam garanse na se ana de ode ya awuai ene tena dwira gunu so wo ha de awapini ho malady ejimi yanka no kranche nipa bi wa wutifia wo he ya wudi sa nkwase ade we bi no aba ha se ya be kan se ya kire wo se ja nkwase asem no eza brante kodwe chei nyansa pa bi na nitrim na wei se wo he sign ene niam a wo ye na malady awurade Nyankopon onu about the bedroom afedi wotu akoda ho akra iba yinti malady won adwene wo kodwe chei nitrim enei we jan koda na ne ma no malady edudu na so mfa we nsu nyansa akodai wunyini nu baabi a wawo nan malady ni fie kakra bi o wawo nan na sabi malady enti branti enhwe papa bai ana no hwewa utimi tena ho amako enan enai wonso adwane agyaw wonwa akukonyina ne badi na chida oze kodwe chei se wakotangalam ase ya hwe ni baabi a wotakwa empotema yenwu no ama yese wonenne atete agusuo se da woni ni tim kura ana ya asemi o na kodwe chei se wo mpane to mpane no a be haida ma wuai ene nkoda no na mamre bi ewom bia no malady eya no mema no na akoda na sebi malady wenu aketo no malady ye be kan play ba bi opebi o miafa ko o ye beifo malady se woni be ya o sanye ma wei na ni ku ni wo da watima ko no aturum enyima bema ko wo na papa pani osabi unwa wubei na sa papa mesinka menyan foto are malady se panifo ni se bia gimi pa sa papa ye sa ba ko ni bia malady he akoda ni baye no timi asa dani ni din be ma wanyem no din e ka tani mi ase femu malady na papa hu ni nyasa se be ma na hu se be o magini abusian he o ma me mo abrewa kwa ka malady sa kodwe chenko be di o ma me no foolish family so ma me mo abrewa ka kodwe che be di o ma me na ka ho che na hu se foolish family an wo ko mo akotom an wo sampa wo mu unu ama ne bi sa wo biem akodwe che nya hu no kodwe che hu no onu nu wo fie wo rade ane ka kodwe che be fa no na ona epani na do abaji ku idi on de onu de onu akan malady he aseme da o se no e wo se ye hwe kodwe che akira kwai mumi en ko hwe no mumi na wei busa no so efri da ye ne ye pese ye nya wo mu ansakra na ka asemi ya to aso ya fro mu saa u fro mu bia number dum na malady he wasa wonum na bia wo fa no akura bi nti network nya adwuma na kodwe che nipa boni ni jimifo no onse nipa bia wodi nkwase asem se ya ne fo no bezo on peso na si wo so a malady no de ka se ma kire obi o ka wi adim on sa demponi ene woni tirim na malady nipa ni bi ba brasa si so ansa no be wu o mawu apro malady kodwe che mu asema wadi yanko bompa ipo mane da malady awo si esre eya no me na to no so utimeka enyafo mienu timom emfa won ene won na busua to hwe na oswo yi wa metri sei ete galamse ase mesi won nam galamse na se no me galamse hu
Mala wadi no wesa ko so ama be kum krofo wa onim kojo cheta kompotem wo eyo ye galamse bia fani ni fadamfo no obewu mo pam no fi anatie bebu agunu so eni so wa fa nuafo mienu numi aka no ana odi nam galamse ase numi pa ebi aka kojo chei ana odi nam galamse na ase maladi sabrante we ewu akon photo fabra so ni wo photo ko fabra se ye fani enya ni photo ni ade ba ni fa hwe etu netra mo ntwa photo man watch na fabra why ni ya hwese ibenya na ni photo ni ade tu so ankobi afrese wa ko kojo ko champagne wona nam ha mimi pese kojo cheba nam ni mienu maladi ejen tokoni am tutu do babru bi no ndubi ultime ntra hona unim muasem wei anuafo mienu maladi akwa wei mesi nyame anya dom a yebete so abodam odi asema ye ka ni mesi wotewa no aye sen tese adwene ni enya djuma me kunu mi nua keta e ko wo se adan na me papa so adan na papa no wo papa na esan o papa no chefra ni sei CIA CIA di ebi Amadu na eso free sirem jai achiri Kwame Amadu di obeye Kwame Amadu di amaledi Kwame Amadu bezo so ansam we so Amadu di ne baba ketwa ebe ni fie wanti ya mane ma wade ntoso maledi we dia sanati o e ma wade ntoso maledi memma dia sabi e sika papa bi e ma e di wo mutu da papa bi mu kwa ya mu ma wade ntoso na kwadwo chei kwa sempani wei wade nyankopon maledi kwadwo chei mra kwadwo chei mra na dia emra ne da bia no onfanto maledi odi musuo ana abafie root ko fan photo ni bra chena why odi musuo na abafie because your friend and kwedi papa to so obi be hu no mu hwe na kira kwa mfamaye so ni phone se sia no mu hwe na kira kwa mfamaye yanko kalistic mra na fe wo ma ensem ekuyen no yemetim confession for ensem eguo yasem keto akora ne semo egugu ho papa yanko maledi medase ewo akonya kese a ode amami na medenchia presie encha soronko esoma ahwefo ene atiefo nyina na eben megima akonya se ya no hu se charistic ndupa ewodwa so ayefre no Zahara Mixture, Zahara G capsules, Zahara Man capsules, ana Hindi Herbal Mixture. Yem no yung mun komo, eni mo adanse no mun chechire mun yede beso mo. No do fo komo ya hyase yede ye dra ye fe no Zahara Mixture, ene Zahara G capsules, ana edi kan won komo twetwen mu. Say bro we eye dra oba ene bema ene enom. Se uyo oba na utie me na untimi emu nsa 2 years ni unya menses da 5 years ni unya menses da na ama ohaw pa na wonamu ewowawom uyo oba na otisa me say aduro bako pe ana beboawo Zahara Mixture ene Zahara G capsules sa uyo oba so na wo ho na white anase odepo hawadwene oba bi wo ho a eba ne sa etimi ma sabi ensuo bi agugu na sabi ehunye ni kakra etimi so ma enkekaye nkitinkiti bi eha na adwen sa wo oba na otisa mesra wo drugstore pharmacy shop herbal shop bi abewo udia uduru ho a wo se wo pe Zahara Mixture ene Zahara G capsules sa wo oba so na wo ho na innam yare bi tise gonorrhea syphilis anase chlamydia ene wabetena oba bi wo ho a etimi eja no jonso ya yawo oba bi so ho a etimi so eja ne sisi yale oba bi so ho a etimi ma sabi ensansa bia ehunya nika etigu na hifie ho prekesen sa wo oba na innam yare ene wabetena en wako na unhu sisaye bia wo ma oba ameseme no tonchia Zahara Mixture ene Zahara G capsules no yade aduro no abasa embeboa Quadra store pharmacy shop herbal shop bia bawo wo se wo pe Zahara Mixture ene Zahara G capsules se uyo oba so na wo ho na unia tenka oba bi wo ho na tenka na awu na tenka na ewo fom se uyo oba no wa tenka wu a adura ebeboa wo ene Zahara Mixture ene Zahara G capsules
sa uye bema so na wo ho na wo ko wura tokorobo ne mu me pa chesen bema bi wo ho a wafa innam yare bi ti se gonorrhea syphilis anase chlamydia amane bema no ensansa ne ekrokro bi atiegu ne bema no ho bema bi wo ho a eba ne sha wo dwonso na wo bere na ochim ansa na dwonso no atimaba owa abonsa dwonso so eka ne ntentem bema bi wo ho a ubonsa ho na ensofita na efiri ne bema eba bema bi so ho a ubonsa otowa na ne bema mu esese no emubo no pe na hana dwen sadie wa akon for so many years ohun sisaye bia bema otesa meseme no tonchia Zahara Mr ene Zahara G capsules no yede edro no abasa embeboawo Codra store pharmacy shop herbal shop bia ben wo se wo pe Zahara Mr ene Zahara G capsules na say do we eyedro ebo odophobia bacteria infections pa hawadwen obi ho a wadalewie no tepia na yesede ne ho ekeka no na yesede bibi enenam ne ho no saa de we aja no wanum mbro me say akon ohun sisaye bia adafo me se uni ohawo Zahara Mr ene Zahara G capsules no yade edro no abasa embeboa odofo so ho a owo weak immune system me purchasing oye bibi kakra bia ubonse wa bre na oteso ubonse obrententem onante kakra bia ubonse amanehunu pa na ohun ubonse de bia ononko a ewan kitenkete 2 years 10 years ni odafo oda ho ebowa obi ho so a ononko de bia infections ubonse hanadwen o treat na eko na eba asaba eko na aba odafo otisa enemese edura aba ebeboa ebe boost immune system no ama wapomden na akonanim asipi asita agira so odefo ene Zahara Mr ene Zahara T capsules obi ho so all sapa hanadwen me say aduane Anthony ma na ohuna mane odidi so amanihunu pa na ohun eba ne sa na ohunu de onya no ho obosa ne boa no nyina ehhye no ne mfe obosa ohuna mane odefo utisa Codra store pharmacy shop herbal shop bia ben wo se wo pe Zahara Mr ene Zahara T capsules orfo dia number C ebia na afei na ukoto aduro no anase ukoto aduro na uhia nchechiremu bi fra number no so da TV no so tu dia fa bibia onti ase bia ofra ya yebe chechiremu 0246 34 83 34 0246 34 83 34 0248 56 93 35 0248 56 93 35 other phone ko twetwe na do ye do aye fe no hindi haba Mr na say do we ayaduru a yade ebedwa so a ebo adofo bia malaria fever hawadwen obi wo ho a etiridi mwowa no abetana ne mogya mu ubo se de bia ono nkoa nanum ayenwono de bia na aposo eye ne ya ubo se nipadua no aye hyehye ubo se de bia na agya no tipaye ontimi endidi enye kama odofo otisa mi di hindi haba Mr ho adanse ene de amawo enu ni adura ebeboawo o typhoid fever na aye kwankwata wo so no o typhoid na wako a etetewa wo fa aduro bia unhu sisaye bia wo no odofo meseme na otonchia fa hindi haba Mr no aye waduro sugar level na obecheki ya de bia na ekosoro no mesi say do we aye aduro won so odofo ebeboa regulate sugar level no odofo bi so ho a pressure anadwen odofo fa hindi haba Mr no aye waduro obi ho a adwuma na eden me pache sen adwuma no ogira ententen eche oye adwuma o eja ho ogira awiem che eba ne sa osore no pompa na ayedin ede ama no odofo otisa hindi haba Mr eye dura onuma ebesiesie nipadua no yalie bia mese ahinta asie wo nipadua no onuma ebehini nyina ede afiri ho Codra store pharmacy shop herbal shop bia ben wo se wo pe hindi haba Mr enu ni adura ebeboa odofo yebekọ ye memedro no so aye fe no Zahara man capsules
na saa aduro we ɛyɛ aduro a ɛyɛ natural herbs nubra ahodoɔ ana yɛtwetwe mu ahoɔden no ɛde ayɛ Zahara man sɛ woyɛ bɛrima na ɛna utie me wohwɛ me wɔ Sompa TV so na woda ho complaini sɛ mayɛ mmerɛ madwuma ɛdene metena se kya bɛrima mesrɛ wo menka saa asɛm no biem ɛfiri sɛ yɛde Zahara man capsules a ɛyɛ natural herbs a onom a ɛmfa nsunsuanso bia ɛnkɔbrɛw aba edwa so eti sɛ woyɛ bɛrima na wowɔ weak me pa kyɛsɛn bɛrima bi hɔ a ɛhyɛm na adwo ɛbɛne saa na animguaseɛ paa na aka no sɛ woyɛ bɛrima na woka saa afoɔ no ho bia mehyerɛ wo Zahara man capsules ɛne waduro bɛrima bi so wɔ hɔ a mese premature ejaculation hanadwen yatu ni din 30 seconds yatu ni din 1 minute bema onu ankasa se match ne bekoso a na adano no ayemhyehye efisa onim se enumguase ebeka no enumguase ebeto no se uye bema na otisa na premature ejaculation katia no wagem na fe 1 minute bema mesre waduro ene Zahara man capsules se uye bema so na wo ho na onkomwa na ayemre bema mesra Zahara man capsules na ene waduro se uye bema so na sisiyale chenchenenche sisiyale etetel sisiyale no entimi ma madwuma sisiyale entimi ema undile ema oba no ene nje bema mesra waduro ene Zahara man capsules quadrastore pesi shop herbal shop bia ben se Ghana ha ba bia to waduro bia udie bowura ho wo se wo pe Zahara man capsules bema uto do na banum anopa 2 enumle 2 num to aso na mreye bia wa ye bema ye twetwewo eba samara ne fe 1 minute bema no eduro no ebe yinu nyina e de free ho odefo saje na masibiem 0246 34 83 34 0246 34 83 34 0248 56 93 35 0248 56 93 35 adofo bia meka me se bambo atrema eye chen ayaresa bokitima etodofo mentre ho enye mobo abra karense kedunu pa ye fe no Zahara mixture eni Zahara G capsules abedo so a wo no maduro na wodi Zahara mixture no ebe mene Zahara G capsules na ebe bo nipadua no abustu immune system aside to infection bia se bitise gonorrhea syphilis eni Zahara man capsules ade ebe so a ebo bema bia mese waye mra ema atwetwe no ebo ne nsamra ne se 1 minute bema we dey on tra 1 eni hindi haba mixture ebo odophobia malaria fever typhoid fever high blood pressure any diabetes any na betena odofo ye nupai ya topete Ghana ha ba bia me say obo hwa okọ ye to duro bia se eye herbal shop pharmacy shop licensed chemical shop bia wo Ghana ha okọ abenya bia aduro no bia to na omo wo Accra Greater Accra okọ Okaishi drug lane shops na wo ho nyina etombi baseline pharmacy Ruta Herbal, Angel Herbal, Hallows Herbal, omunyina ewobi na oba kumase so a tafofo mu a PFA Pharmacy na uko tanoso IPT Junction so a Humble Herbal eso wo ho na uko asafofo so a Have Made Pharmacy, Jav Pharmacy na oba Ashtown imrom ne sa KO side ho so a Blazer Rock obenya bi won ho Fredimens Herbal, Missy Herbal, Apidank Herbal, Danny Herbal, Kolenak Herbal, obenya bi ho na uko bogaso eso ne Pristia from so a Unique Herbs eno no abuso ho Unique Herbs obenya bi ho na uko takwado from so a AA Mensa, Sir Charles, Christ is the answer, Nindia Pharmacy, Sasagana ha odofo bia me say ya ton duro ewo hode okọ ho a obenya currency nupa ne biato na odofo Zahara mixture no se woto na onom na eye infections ana ode ko infections ana ode treat ya o se ohu se opatena o mane no maduro ni se onko a oto na ono maduro no na osa na opatena no ehavo afa biema obasa ade yare no asa ama ho biem enti se Zahara mixture no se ye
infection bi te sɛ gonorrhea anaasɛ syphilis anaasɛ woyɛ bɛrima na obɛrima no afɔn bɛrima bi wɔ hɔ a ne bɛrima no emu ahoɔden no nyinaa aba fam ne bɛrima no afɔn aka ketekete ne bɛrima no ɛntumi ɛmmɔ adwuma ne bɛrima no nsansaa bi agu ho ama ne bɛrima no ho nyinaa ɛyɛ kuro sa woyɛ bɛrima na wote saa na nnam yareɛ bi te sɛ gonorrhea sɛ wɔn abɛtena zahara mission de nom toa so ɛbɛboa ama ne nyinaa akɔ ɔdɔfoɔ na mehyɛ ɔbɔ sɛ onum aduro no a wobɛyɛ adanseɛ na sɛdeɛ wositiɛ no wonyɛ sɛdeɛ wositiɛ no biom na wobɛka sɛ current shake ɛyɛ aduro papapaa meda ase my lady yɛn nso yɛda wase eben sɛ woba awurade nhyira wo bebrebe ɛmfa ɛma yɛn awe adia Liberty Conference bompa ye o ma here odubu ache radia kwa efre food for thought addition nyina o se we angelic visitation enya sanketo abofo no ba be seda yen yemfa ya ni nchirem ane ankrato ba escape from pomba also be ko jon okujesi minister Kwame Jedu also wo ho Jubilee Park ampaye bi 20th December anopa no nsia krain ne ye wo ho o se fa envelope mienu ne fa bra ai baako eye waseda afode e na wudi hyem se kutu na baako nso eniema a wo mpese afena ye ko wura mu ebeba no ubehunu bio eno nso watwero edi agum na ahyem na onyame afade boy ni so ayi wafiri ni nyinam. Oh glory, hallelujah. Epacho Gino tomatoes koji BCC ebuso jodofo ne niema enkwan ahodo eno an ye de ye ni adwa brenya eno an ye de die Epacho kanjen eye nsukro je mo be ko so imaye kanjen eye nsukro jen akaline ewom boa sesi ni pedua udidi na bo yo ade bi a wo ya hie nsuo wase de eye kanjen ye obrama UGC ya ebuso wo ho 0241449191 na ye ko ye nim chocho herbal industry yenko ho sesi ono di chocho soap e bai dwade yi wedie nani ma wedie ni da ho chocho herbal cream eno so be yi anwie nyina afiwo na chocho royal gel eno so ama wedie na ise na ha say soche chocho hand and foot cream e be yi una tiri no nsemu denden ni nyina na papa nsemu ba we na chocho skin toner eno so be ma wedie na ise boko say chocho ba enu se aditwitwi na ho abawo be bia ye ton aduro bia 0504 555535 yenko amane so abi yenko number say yo minti grow fine ube grow fine o se doctor so moja so awe eye grow fine nkete so awona eye grow fine so lu dua so eye grow fine aya de we na ho to wo di grow fine ni bi batan wa wona pese opia bo tere so grow fine ni bi eye koko ene ye dia ye ti wonum a eye kama se oni padua e ma woni fe digital ba center ye ne ye dia ba enanu me nam sa kram ti se grow fine ni o na se grow fine o grow fine be bia 0244596532 ye kwa mane so confession time number say Vinfi hello so mama edia na why nu ho am odin mama ne chini se mama ne mu ko eti na bere wa na hake no ne na wabra na ni se na kwa so yana ne akono ay gabe ne ko pa odi ne ma ne yedu wa na se ne so na se wa wo pa nso so na so mo ro ni na de be ma ni wo da no na wonyem Mr. Jampo ata nsem na woka no o say wanyem 1.5 year wonwo na oyobi a na okokwan so e na wo onyem no wo ma driver na wo de wo kokwan so ne nada eti susu se bia nti na awu ya na
The part of yeah, come Yabotre, Fanny number, my power, Fanny number, your best friend. Hey, Mr. Champion, what about pin for? Hey, no man, Picra. Hey, I didn't ever saw a gun name. Now, Mr. Champion, bet me a possible sunset and to me. Hey. Akoda bia woni nshira ya wodi be wiase e na bema nso so no sebe you wouldn't even won ho aya wona woda sanet e na wukunu nso no nyinse no wouldn't mabusua ofiri mu a bibi ta na chi akofa sa de yaba so o confess e kire busua e de se we de se ade ma pa ententam aje o kana no mu no kore ye kwa wo man so ana wa e ho a hello. Hello, mommy. Good afternoon. Afternoon, Pacho Modi Bladi and Essie. I read the mommy about Sonia Bocosa. Are they? Pacho me about 4. Now, about 4 years, say, I want you to know. Now, I bring a car, you know, mine in a morning, why they are my 3 young boy. Now, me, I do know him. Now, cool. I mean, by the tournament, I do we come out here. Now, mommy, if you walk on the Bassa, because you didn't say, I want on you. Then you should bra. Oh, we John won't quite. And the wouldn't if I told you why a day. Now, I want to school here. It's a DNS. Mommy, the worry. My name is problem here, your hospitals. A doctor found me more Jamie dear, which has been over 5 years. I want him back. Mommy, Nanny, I do one name. Mommy, me fish would sell, sir. Because I want on your day, or food beer him. Nanny, I don't know cocoon, no bra. I didn't. Kevin, Fanon Banner, who's watching who couldn't pay. When you be crying about Canal, where pay you, watch you. Are you? Semuni. Hello. Hello. I be using Finfi. Hello. Hello. Mommy, more did and why I wouldn't I uncle one yet. But you, there's 15 years ago, no information. You from your him, baby, what is in I give you no limit for the show me essence near the school fees. After you could be not the mother dynamic meeting. Also, she and our name there. Oh, mammy, me a bear my pa. You offer. Who offer kind? And yet, the mammy, I can make a snap of it only mamma, me and the enemy. I said, If your young son was a family system, so Mrs. Tansu could be in some way, Mrs. Tansu be. What's sisters what the I am? This is a penny time. I'm not on June to Emma cars on my own, so be all free. And I have said that you're missing out one that you can't nobody so here to money limited and I want to go. Now, off anyway. You often take your Accra. But the business because the care to be a baby Corona American. Corona were a society one. Out here, or that's who dear Cunha. Or that's who dear Cunha is and passion no husband. Wafa Umia. But trying. Catalogue where my worry, I won't call me, Mrs. So I won't call me and son. But if you my but I saw you come to the cocoa is I didn't feel and started. Nama, the man I offer the PM at 2 8 and so on a year come. Namabo, Namanie. Or so young compressor, but just to or so young crash. Was a young crash on a moada? But trying. Bounce which is a woman so any wada. But trying. Me try to because I need the outbound or the macquarie.
extra school fees. So you try and trade to the son, instead of young Yama. It's you try and trade to Yammy, generation, the order you because I'm quite some generation where you know. You can't show Dominic Gomolia for. I defense you. And Yammy, that's who I am. Hey, your mammy, your phone number and why? It's your wolf and your bedroom number, best friend. Abraham Paddy, the iron, I do a fan ubundria. As was CBNC. Hello? 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 Oh. Hello? Hello? Emodi papa di anasi. Hello? Ejameti unka emodi edi ana asi. Me pachu mini miswa na ete. Pachu mini miswa ni kune nete na mini miswa ni kune na ete. Na bema di film na mene meswa nene o dio honwa na mameno force ta na mene mameno ekodai wonu suwaku ensuwai wonu let's say onu afani suwawo wo papa ni aba me papa ni aba ene wa sebi eson woni nada ba so ai yo ene say ye won ba o say ye ada bibiasi e ba sa no de how bi ablew I dey ensensem bebre maware na me ware ye no ama akoye ti se hante me pa ti se oni me ye sa de no o ka se ni kwan se epi awo mano mo bi activity no o de kusia ba ma oni me kan ibi gusu no de kusia ni hwi o se me nimna me kamo bi tibia me wu ene na kwat said ase de wabodua no amma bodua nti yes yusu me bo obi amane nti no idru ba bi no me ka kire ni se oba na me ta na nti no mpesa me wa me ye no ho ade opene so ma me ye but actually no mame no so na wada hame mame ne ye sa de ne se o min to min ni njai sa de na me ne ye no ya wa wali nyina mu tre nyina mu da so di so atre ba joy hey nani ani obe ka che nyandai what to say ba me ba so de ade no twe se jai ana utumi ne wo ho ye tini se duabo na ewo mu no duabo na ewo mu na ma ayefun bi a abeda me so etu pese ye boa na udane dua no me pebibi sa na akwa de se miswa no se do si di hunu na me jama mi hu de me nyemfa ho yo pa ba bedare na brampa Mahedi wafane so ama o mabru Mahedi ye etize de o madi mo yafra no sa kosua no mu nyina aka mo nsamaguso m de ahwe no etize mo yafra nti ti se do mienu nyina bo mo hudua ai nti wa ara so ande so no anyini ko nti obi amfa no ndi mama akwa wale be de ne ye nde ye be koso aye na unu ya be ma bade utimi ne ko twempra Mahedi hwe media me se de o kai no ye ne me koso na bra ewiase na sei na ye de ye twa nkrofo na Yesu go say ye so do ni gomoria ai o ye twa wo mu ewa hello ati afreto abibra afternoon ai ma emodi dia no waye na me dia ma ye dia me ni mu bebre o ye dia ame me be me be tanaye na mi ni so
Many feel and son of me be who said, oh, yeah. And mammy be a catcher, you be sad, they may have one cat. It's in a mina or barney by the power barney chop, and I'm feeling when I'm a coy. Mammy, I am a danger, and you'll be cool there. It's a great and the mammy say you fool. Mammy, they say you're feeling I'm a poly. Mammy, I want him back, my dear, I want him back. When you say, what will you say? The bunch be 5 years. Oh, Kafra. Bompay, why? Nasre Bonifacena, a radio. Yamoya, Miss Lemon, so ya nanny now. Oh, a frozen. No one shall get Mamma, Punama catcher, now our boy, pie booms, no meow. Ayabra, why? Pebrena Behumi office, why? When you know, dear, who? Oh. Hello. Hello. Papa Modi, and why I want to. Without choking. I know my do a bird so far. Look how far I buy you. And that is not. The dead day now, I'm going to die in a cornelian and shaman. Who found underage? Look at time. And yes, out yes, yet you too. When you're there, yet see Jow. Find a number no way. Nyan tracking, Nyan chinning too. Yan too. Can you find a number of cry? Who are found underage? And ya could drop a frack. Say, I'm saying, I'm dead, no. As I could go to go as yet you too. So what, Jimmy? Papa, the uncle. You, me pato, baby be our uti and answer or share no. Aha, umi herbal clinic. I swear, no, a buakwa sepase and I wo. A crown so no, ye wo, I would do me runabout. And to me pato, a number and the screen is one, fat ne fray, ne radin for some more. So uti and I say, oh, a new moon, some qua there. Nasa we need to two, we need a cow, we need a who are there said bo who are they say musie enso ta wani so wani no ba ko hunu so ehunu a sa wo ha wani nyina no a wo hunu wani so no eni no e na efura e na ebo nkaye misro fa ye number no ne frɛ ne bra na erade emfa ye nso emoa obi ho a doctor kan che ne say entini no a efiri na adwene mu eba nani ne so no entini bi ho aka ana entini bi mu atete misro entina se utana se asa de ne be fira we no obi kura wo ho a doctor kan che ne say wenya eye pressure ana say wenya aniade glaucoma misro fa me number ne frɛ ne bra na erade emfa ye nso emoa afa utie ye wani no ba ko hunu ba ko nso ehunu no so watena ho a wo ho die ehunu no a efra na beba be ka die ehunu no ama wani ni miru nyina efra ma waka da mo afa ete esi wani ba ko so wetimi de ba ko hu ade so watena ho na wa ma ete na efra we na na aba we so no ebesan aba we so ama wani na efra enti fa me number na frɛ na bra na erade mfa me so emoa me number no 0594 873969 je number ni bi 0594 873969 inti fa number na friend na bra na erade mfa me so emu inti yade bi ti se ani kompo asthma stroke awo hernia ene bema wontimi mo adwuma wo mpam de da bia metena fidie so ameka se me bucket wo mpam ma oduru a wo ho beto tienie pa ani kompo asthma stroke awo hernia bema wontimi mo adwuma wo mpam ene awo obi awo peba ede atoro na so mesero entenatena ho fa me number no fra bra na erade mfa me so emo endi se wutie mi na se kompo ehya wo minimu ye ka se kompo agoita ho asem na America na de bi etim be hye enipa minimu te se enkora aboro no wati ase aha eno no enko emaye mfase kai enka doctor etimi aboa wa ne se obeye surgery anaso ode se kai ebeka aye operation da bi bra ne ye ma wodo ye a obenom
ene de wo de besra so na ni nyina na ne afiri ho ama ho atọ afi wo ye be ma mesere meka he ni ahye waya ase mesrew obi kura mpo wa he ni ano enyame da sebi mesere meka ase ho pa de no na emum eda be ma no ba bi asebi mesere meka ni wo no ni nyina no ba ye ma woduru ama wanom na ni nyina anane umpewe na pendokwa fa me number no frɛ ne bra na awurade mfa me so emoa number no 059 873969 0594 873969 enu ichire nu tie me we oba wonso so henia edofunu machi anase fibroid hawa fame number ne frɛ ne bra na awurade emfa me so emoa asma hawo asma how obi wo ho a so ofuru ka akwa na so obi display bi agu no ho a wontimi kura antena ka animu obi kura nso ha wotwam oba bi a mfuturo wo a na kire se nya asem ketwa na asema no aka no ho obi kura nso so ho a wokọ ba bi a fan ewo a mfnama ebo bebrebe no a na eno so asema no aka no obi kura ho adu anadwo a wontimi na asma ninti enunti asma no se de ayewa koduru bia no mesro fa me number ne frɛ ne bra na awurade emfa me so emo entena ho kora fa number no bra na awurade emfa me so emo enu achie no stroke de watu fom team stroke de watu fom team obi ho stroke na mana no achia obi ho a ne fa ajojo obi ho obi kura wo ho a me se o sori mpo akwa tane na kura no ontimi this obo ne diaper me pacho fa me number no ne frɛ ne bra na awurade emfa me so emoa wo me number no me se 0594 873969 je number ni biem 0594 873969 number na wo screen this one nti wo fa na wo frɛ na wo ba awurade be fa me so aboa o me here ba clinic kumase ebua kwa sepase na mewo na akra nso so no mewo awudome runabout me pacho bia nyarewa me bo oboso no ye wo kumase won kran no wunyan anka wo beba nanso ni obi odo beba stroke ndo adufom tim wani ni enhu ade ana wankasa yade a hawo na wo aye mre wuntimi ma me package nuro no na me dia brew o frame me package nuro na me dia brew na eni gisem ne se me dia duro ne brew a me ni kan nyu sika ansa da bi me gimi nudi me dia duro ne brew na se wonsa kan duro ne wie a ansa na wasan du sika aba eni so o frame se me nkora ne kan kire o se sendi sika na be ansa na duro na ba me serew ensende na me metena afidie ni so no me se me di me duro ne bi brew e wo Ghana ha so wo se hwi so wo cape so wo sunyane baby awo bia no mesro me so wuntimi manam pese yemfa do bi mro me medical je duro no aba endu frɛ na se makora an se sendisika anaso obi se sendisika amenya ne saa wati ase menyi se sika na wo sende ma makora an entum nti won saka aduro ni wia won saka me no na wie no ansa na wasende misika e di abreme na emu me pa achaw se wo amanone dia so wa manone uniga na hase dia me pacho ubedi kan asende usika na ba me nsaka sika ni wi ansa na masende aduro no e di abrewo anu tu se wutie me na se wo animu ha wani tutu wani kekaw wani wo hu ade se obo hu ade se nwusie so obi frɛ tere ba ubehunu so obi na e ba ni pare sa atade kokwa na atade tuntum na entu se nipa wa unhunu nanim yese eye kofi anase eye afia mesrew fa number na frɛ ne bra na awurade emfa me so emo obi okra na bob ba ko bo ho a na bob no mienu miensa ba be bata ho yi wani na efura na ebo nkae obi okra nso so kra na kesi fie nso ntimi drive so obon ho musuo sɛ wo drive car na numra obi won sɛ obi car ehia no na kane na ye bebrebe adro mfiamfia eba nani so mesrew eye wani no na efura afa mesrew tienie sɛ wo ni mu ha waka akora de mo ho musuo so obe drive awia ene enumere nyina enkonkosi sɛ wankasa no yahwew ama ho ato tienie sɛ wo ni mu ha doctor kan cho sɛ wo ni mu ha ana wankasa mpo hu no sɛ wo ni mu ha a enko drive car anajo anase awia maka ni so na bra ne yan nwie wati ase wo koba ndako ubekuba mankwanhia asi wanhwere wo nkwa wati ase ubepira enu nti sɛ wo ani mu ha wo dia enkofa ka sɛ wutwi bra na omi he ba clinic yenhwe ne nya wahotɔ wie na afi kokotwu ka ye number na the screen is one 0594 873969
3969 me pa cho se wo ba frɛ me ansa na waba ɛma ɛwɔ abera wan frɛ me srɛ se wo ba frɛ ansa na waba me srɛ se obi stroke yade no tie nie ma me nkyerɛ de edi stroke yade no ebi eba nso so ebi a wo tie me ya na na ho hyehyew se de yede ointment a ano ehye afa wo na ho no na se de yede maku ana se nsu hye afa wo na ho no saa de no stroke ɛna ɛbɔ nka ese bi hawa obi nso so wo wotia fom a na fom ayedofo se de wotia ateche mu no ana se mattress eso na na se de wotia fufu mu no stroke ɛna ɛbɔ nka ye tienie enti saa nsenkyene a mebɔ so yi no wo na ho hyehye wotia fom a fom dofo a entena se ɛma ne nya ansa fa me number no na frɛ ne bra na awurade emfa me so emma mo a mo frɛfrɛ me pɛ number no ho de me mepeke no mesrɛ mo eno no de gise me kasa wie 75 no gise me kasa wie ansa na wo frɛ a metimi eno wakasa na pɛsɛ me nkura ne mpeke odi ana secretary ne mpeke odi a frɛ de 69 etwato no aha eno se wo tie me kakra buti afom na fom ayodofo ya na ho hyehyew ya na widie mu hyehyew entena se na bra ne yemma wo duro se de be ya stroke enche wo afa so wo yade pressure ana diabetes a edi stroke ba ese frɛ ni pani tienie yade pressure any diabetes saa o how we say no ho edi stroke ba ese frɛ ni pani enu nti se wo bi nko a de a mesrew nyame esia ba behwe fa me number no frɛ ne bra na awurade emfa me so emoa me se omi herbal clinic kumase ye wo abua kwa sepase no wo ba obesi wo sepase gawo ɛna akra nso so no ye wo awudome runabout circle awudome anase kaneshi awudome wati ase ye wo circle ne kaneshi mfimfini ɛno nti wo de wo ba na se obesi circle a form kura obetimi afa aba ɛna se obesi kaneshi nso so kura no a obetimi afa form aba ɛno nti wo ba nso so a mesrew na wa frɛ no ane se wo frɛ nko ade a ka no kura ne besi wo medwuma mu ho ɛno nti fa me number no akra de na me kan no fa me number no ne frɛ ne bra na awurade emfa me so emoa me number no 0594 873969 wo ye ba ma wontimi mu adwuma wo mpam duro numera wanim gu ase mesrew wo de bra be so be hwɛ keke what you say eduro we yam fa nche enka no so meyi ni pesi wo say nipa mienu me ensa ba what you say na enso so eduro awo je na wo de akwakodi mpam agoro de me mfa nchew se de bi wo ho amebetena afidie so amese kompo wotimi beka amehwe ache no ana se asma wotimi beka amehwe ache no saa we ni de me mfa nchew mesrew se obi wo ho a wo ho mpem agudie na wontimi nie no watototo meme duru atoto nso de ete anete mesrew ba ma wontimi mo aduma wo mpem a wo ho nkototo meme duru bia ennomo obi kura wo ho obeba me ho no na ne be ma no ankasa no mede ne befa afidie nu mu no na ne be ma no anyhow na emum na tenka woni mu na tenka ne wo fom se be mu atenka te ko fom a wo ho mesrew wo ba wo do no kura bo no ho adegya me se wo be ma emani mu so enu akire no be ma bi wo ho empam agudie ekoso wo no ne be ma no etime dwu wo kwan so obi kura so wo ho a ne ho kani friend so wo ba ne nchen no ne be ma emanu so na adwo manu so na adwo ne ade ne de keke ka ho mesrew fa me number no ne frɛ ne bra na awurade mfa me so moa wo ye ma wo duro what ya asem na say na awurade mfa nuo no so emoa wo ɛna de me mpɛ kura ne say ba ma bi wadi boss wa na ne ho esane no wadi boss wo ne say ne ho esane no ɛyɛ baako se ne ho nye sane ne wie say kimi so a wo bɛ ya wontimi ntoa so ne mpre no so biem sabi mesrɛ meka just wadi da ho a kopema ahomachen no ahomachen na say power kakere bia ba mu so sa power no kwantimi nya adwuma bia sa mesrɛ enwu ho ani masesa fa me number no na de frɛ ne bra na de yemma woduo ne hunu say aduro wo ho me pa cho what ya say eni gisam ne say nya aduro ne eton ma kakewo wo ba na wo kan wasema kyerɛ me no me say de wo fa afidiem ama afidie na ka say eni pa ya wote wo anim no enye ne ba ma no hawo no wo eye wo hawe na abo wura ni padua ni mu ya enti me ba ma entimi mo adwuma wo mpamu me pa cho what ya say obi wo ho a infection na ha no obi kura wo ho a pressure ne diabetes ni nyina so no ma ba ma wa ho ade ne eba fom ana ni nyina mu stroke ya de ma ba ma wa ho ade ne eba fom ana ye wo how bi kura wo ho a ebeto ba ma wo so a
ɛno nso ma ɛkyerɛ sɛ wahoɔden ɛkɔ fam ɛno nti bɛrima wontimi ma adwuma wɔ mpam nkɔ no mɛma aduro bia na pɔ mmɔden to a na mɔbra ma so yɛ na awurade mfam so mmoa wo sɛ wontimi ma wodeɛ ɔda aduro no mema menkura meya me package aduro no na menkura ne de abrɛ wo nsa ka aduro no wi ana wasande wo sika e de aba enu nti omi heba clinic fa me number na frɛ ne bra na awurade mfa me so emu afa wo low sperm count ba me bi wo ho a otimi bɔ adwuma wɔ mpam na yaso so mpam agudie na wo die no emfa ba ma saa de e ha adwini ye ya papa what you say ukọ bible ma abraham mpo no ebra no ontimi won nani bere what you say na abraham ontimi won no nani bere enu ti ba ma wutie me na se wontimi wo a e ma ne nye normal ma wo say oh nyahwe e ya de ha adwene pa what you say said abraham ka kire rade say akwada yi na miwu a obedi ma de no se wa ma me a ma waduro na low sperm count na ha won emfiri wa ma wontimi anwo a said Abraham kaye no saa na won so ebewie wo enu ntintena se what you say sika wo pe bra wo bo nyina no wani abre nyina no eye nkora ni ntira enu nti fa me number na frɛ na bra na awurade mfa me so emwa number no 0594 873969 afezo so ne yewo ebuakwa sepase ewo kumase akra yewo awudomi runabout nyamishia mu nyina Dr. Omi na me so ya na mani ye me ye o ti agire me ba o mapa wadawro ma beba na edi wa famfidie no mu mo wo fan awudomi runabout ene yewo wa akra ka awudomi nkran ye wa akra ene ewo kumase nso kumase mo fan kumase me wo ebuakwa sepase he ya no no ebuakwa okay ajira me bana ohwema me why mate na me ni ye me nti mami wo kra de wo de ni moduma nti wo de frɛ me phone so kra mpo sa frɛ phone so okay abram pa gina namba na me pon why me frɛ na maka de a na so wo ni moduma a wo ho emfa ho se nipa no beba ho no cre se me hwa de na me hu na pese mami mi modina me ko wa yere pa no enipa ne kan in host ni kan ye no mama na duru me kire ne se fawe ne fawe oyere pa meje me hudi ntina mabo odin no eye no kora video no so wo ho mate arampa ji doctor number mama na me wi am friend why na ma chechi match ya men kam ho pa choking cracker royal cream cracker na e ka say biscuit ne mu oha eti we de jojo koma no edura na dwo na kom de wu ya be wu diabetes ni enketenkete ya che wo fa bi no awe no anu so aguso na wo kro no oso we FDA 5 huma ja tum se panyan ene nyasam keto akojak farmer afiafie tipaye ejina wo so huni mu so nsio woje wo ho anya wo se mi pekojak pro code sada no waya posen a wodi jebidi ahye mu sen asin konkonene ebe wa wai na fe wodi ma force na osu anum kana otimi akese odofo confidently ebedi bronya ye num kankan firi wona uku otimi akese na ye kama 0531069945 Leicester Ghana amuasie be mo anante don radio nu nan akuku drum wachima wonante furoshe ko tobi fammo ye watentene adantam ko jibi 0501390337 abi je nkwa maso ehwa hello emodi dia no waya eprawo Papacho my sister nai carry to me body na ba me tene no sister kono enemy dai wo got only sister tonight dan do me sister ma no one day enchi editi mwana meke kitu but isia na me wo no leshia tema mene peta aware peta bidia once them and any matter na me compare bona okacho nika kuno okotini that time no me die na me virgin na ko ye na o phone number me patrate nyabotre na me so mo phone number o sister time no na usa now you virgin yes sister kunu no ye quarters no or a police commander to Ghana
Oda so police service no. Oda why police na. Ya prosi fonso we bi mu ye pio. Ezi se di o ha na di abrɛw. Mukimeki na matana. Oke kontine ya na mande. Esa da no se da ya me ka kuma le se wa tane pinchi be market stay. O kuta ho. Ma Ohenini ma. Me de chi akopa me acha. Now sister no da so wale papa no. Me pacha da ho aware no. Ye be frɛ why? Kevin fa number no hia me pa. Hey. Hello. Afternoon about pade no waye mu hu a unya ya nka wanye kwa. Me ba be bisa me be yi djuma. Ena me madam ku me say na mi jime hu. Na me say that me madam ku de me pe. Because me madam no you good ena da ko me da ho na me ba no ko school. Ena oberu ade me nim kam oru a kwa na mada. Ena oru ku me. Ntina me nim say me ya ka cha me madam. Ena me bob ba bia mane say one kasa wo fa he. Me wa me madam no we sisi o so pe say me nko. Kuro ba so na wo. Me wa totro so. Me pa cho Kevin fa number. Ye ka se do beba. Me pa cho. Kevin fa number na fra kola wi. Ye hia no china immediately. Na ne madam ku na wa wuro pu na wo chimi no ho no. Ye che me se me ra wo Ghana. Wo ta sana me no ka no. Wari atoso. Mo fra no abije. Mo fra no na bone koso. Ene ma mukunu famu ma na mo cover ma wade enti she ma mukunu famu nuanu mu a na ma wade enti mo cover nyame batua mo ka mo dia mo se mo pi mo chemi kakraka edi sei wuku fa uba wo cover no aboa beast Losing. Young cause is here. Delay man capsules. Kojibi. Losing lost care. Kojibi. Lost care by me. Ebe bon. Or say nemu saya dear. Ebe jane. Say join this. Ebe ko. Ayamukuro. Ama hwato. Jabroso. Ya die bia da. Obe tuasie. Mema ya ye mre. Kojibi. Uni atenka. Kohoi. Oba lo libido. Ube ba. Wa wade. Ama honto. Baby e to na duro tu aduro bia. Obenya bia to. 0242133577. Ehwa. Hello. Hello. Me pacho modin dia na waya unya ya nko anye. Hello. Hello mpacho modin dia na waya unya ya nko anye. Oh. Dia me ye ne say na katam na misha na me wo birthday 8 years na me nye so na me ni. Hello. Me tie 8 years. Me tie. Mpacho dia me ye ne say katam na misha na me akra. Ena say me ma ya ba ko ni kunu ye kwa ko mu so ko bia ko ti ko ze den. Ena also ne mbeda ti enwe ko na me say da bi me mpene mi free ho ena me ba bet me tare na ka o say me kan chem ma me so na mi so intimate me anka ena ye free ho ena ba ko so na ye ko ye pro ena so ye ma mi ni ana ni ku ko pro ono so ye different ono so bet level mu ko ono so level and also seven so ya come to know e wa na me ma me buy na obebo kokoko na ye do na che so ni se dem ama tupu no went me ankekam me bi o mi tin say sa na o ma we say na e ya na ya me ya na ba ko so ko bi mi e wo pro mu ho nim no ene ejama mu kro mo de wu ni India ni ba ho India ni ba ho fa wo kro na ye bi sa oni so fu bi na e dey Sompa no be na no
me so na ka tell me say you feel both more but na ma so ga Mame show life here at asem na me no ka no akola tiri obi ko hye dem tupum wan tie tiem si ema bio ko bi amebo agwa sanka papa no ko no obeda ka tell me say both more obekwa ko dari mi wo so e na me say wan ko beginning no talk na ka tell me say wan ka tell me say bia so man na say bet na no so do ko to bafu mu adwa akoda obi ni wakofuo ni wo koda wa mpene wasani wa be sedem faji mi free oko muka sagro ni edi wa ashawo ni akola watuni ni pana ko sedem atupunu obi amebomu a akola eti saudi otunu so obi ni koda de sa wonya akola fo ashawo ko wai ashawo ko enso so nkwase afo so hello Pacho emodi die na waya unya ya nko anye me adia maina mi ya pa se dia de hello the contact will be at the farm the contact will be at the wakota fro baase wakota fro baase na do ta fi o takra matwe na o takra mana twe aba le kan ni bia madam ndo sendo ta fi mana me bo so go yo ebe ku wa enku eye wan mu shegu so enku why say yale bi wo ba na se a enku na wu ko ba ebe bo wa why ya enye birthday sin free ho muwa okurom Ghana se muwa okurom Vivian didn't birthday one elevation no be edin bi anyhow yo and Vivian didn't birthday bon pie ya pie man say ready Vivian owohe adwesu kuba ase yo Ohenini also a fan of Ohenini yo ready nshira no na wodi na wodai wonyini fradom nkwadom Ora Blankson enso edina wodane Samuel Blankson adwa osa and I wish no happy birthday onyame nshira no Victor Mensa o America brochimem rich and I wish no happy birthday ono so America hwa and na wodi na wodai bompa ya pai ma no se rade nyini fradom nkwadom Dorothy Dakon or say Kwame despite dear here. Said Kwame despite dear he. May despite ya now and tetale home for despite. Ayo, what's your wish no happy birthday. Afa will be dinsa. Yo. Nyami ye mafo. Free maami filo ho se na wodi na wodai oyi mpaye bo mpaye ma no se urade nyini fradum enko adum akaba hako maami se wa bitishin efri ka kire wo bi ho wanfama ene eso ono ana ye wanfama dia se dia mfie wanso na aye ho adwum se ne wura fidia na ne wala Abi je mfa mienu bi na abadwafo mrem. Hello. Me pacho modin dia na waya unya ya wanye. Adia maya abayo bi ono ni mo. Ena oni ni enta wanta ba o monten. Na ko frisi. Iko chi nta wanta ya. Nti na ni I'm going to find a band best now. Oh, the red band plan that you said, you send that, and I'm trying to climb.
for the money boom. That's the man, Bernard. And the walk from you walk right now with them. So, who didn't go forward? We didn't go forward. And I'm money and I'm not going to. I was at a G after then so you look at the couple. And then I do have my brother. Now, Wally. Because I'm my wallet. Now, could see some fetch and Obana Koda, so on your Nasaka. Ah, bra, why you bonny? Oh, I said, where did you get a brand new fetch at one quay? And I was so again. How do you? You and your father, and your fashion when somebody was shown who now the bounty. Fashion, as I say, who niba? Yeah. And you are someone in the hole. Yamibabua, why? This is a champion, Bremwe. Yaba. And Faba couldn't come on a moment. Hello. Hello, Patrol started. Dear Nancy. But sure, but I am money at the age of 13 years old. I'm what they say. Maybe later, but tomorrow go to one now. I won't sing. Now, Panama will the fancy order may very much you kill the band. Okay. Satan now of you say. I should not want to say. Now, Mammy couldn't it 70 bear make you banana. The passion to the man catch your room. Now, they I'm in the same time of them and a man for you, or if I'm them and for you. Actually, me send my man and swinging ma, and for a walk 9 years to me, who them and the chair find to them. And may I say, I'm the so them and the ring that will take you. Where are the SSA Yaoya? We stepfather now do pony say Naoya. It's in country on Uncle Mommy, no one. Where did you cheer no that could be room? Can you one now? It's on water. But I used to say you, and yet the way you know, when you're supposed to share a pants of day, and you better know what you got, or the opportunity share pants not to say to any other. Mubadan, Mubadan, what your password to come party at Intokru. That's what bye bye, ready up. Mr. Champ problem. That's your way, and your hands. Secret and Grana done what champ I told you drunk. No, mamma be when you were getting it, say, dear Bonapam penny, 1 pen. The sound you lose 11. It's a champ problem. Soft mammy, when you go point your boy, if you are some one now when near or dear a boy. And I want you when fancy will bonipa or bomb or flowers will bonia one in him. And now and penny so at trans and on Dominions and so a found. And now one with him ever to one with the bone maybe by. Like say, a boy one yam and say kuno no money. Nature be beyond so to me be at a chile. And this one person, so mammy, I didn't ever say, I want you here there for and Tina boy when you were one someone young. Now we knew Emra, no what you are called Bonuccio El Cuno. We want to tell Kuno and Adequate and Quayos or Cotonoma will be so whatever. If you wire what here, on say nature a Tianica. And the Sunday we send a year and I quite say, or no one has said, what one who Edria. And we know we hear deliverance. We hear so a permwaka, a man suffer pa a deliverano. Now, I think I will cry and sign a yama dear crown, Ponsone say, 7 or be a year when you say when you or buy a year when you say when you. So I know Kun and you, so I know one and you, when you wouldn't say when you. Now, what to me, I'll call my band or yet driving your found near my any water. Now, 7 said you one. Bema na ya wa na ya wono nyim no efia ofiri mu sebusum bi wo ho se ya kanchi de be na egu wono mo so wono amu no sebe wa wi se bibi dia bo no ho eban wunim
driver ni so no se okokwa so so akogi so ma bi a woni e na akabo mu e na afene fa watime nyinse ya wontime enwo so fa me ono no de se wo ye confession ese wo pem kan sa akone no ansa na deliverance bi ho no mo a ye deliver anu apɛ no obawu na mom wanka mone no a deliverance no entumi enye adwuma na akwada bi nso asema ya ono so wo ka se sabio nka ne staff fathers and as whatever ebi nka wo ya afa no ena nyankopɔn cha de wo kan na ne maame apam no ne maame no nyinsa atimi awakora ya ntafo mu nya 9 years na ne ye no so ene sei emusuo papa na ntra ho no wani na na se be yensamfu ko ene na no wan hwani nua no ntafo papa ni town mu anka geli ka banana na ko no wanyinsa kwa ama ntafo no kura o maame wo no ka di nume ka sie papa mo da no atwibire di twitwa mo panti ase ede wasemo bodamfo se nya asemo ya eya onya boni bia mu ne boni bia ya waye papa ni momu na the responsibility no one perform na no wadwane ententafo so bu o mo kwase edi bochi sa timinyi ni so no krampo no waye yi eni so mami ne akoso wiase de bruso entimante ne maba yam ye ni na ho ne yam tu eboase wa abrabo no mu anya sa ye nhire bi ni se ne ekra ba wiase no ebe boye ama ye bibia ayabasa eno ni na what a shock what a debe no nyina aba wiase a enkoda ewu na emrewa edite wo no so mami ne metumi aka cancelled mixture osesa sabro pay obehwew cancelled no betu ase se deku ama hoto wo se we no abefo wo ma hwehwem wo bra wo mdi nutan kohini nubra akakabo mu amedro na no aye nam unu ya na wutu ase enu ti bomoden se cancelled wo be hia bi ba bia no wanonom wo so kota kwa trust in Jehovah benya bi na ba o mai mu ba bia nso benya to so agogo market abusu ho no so e oginya ase road ko dibi e won so e ben divided the kuwa was 0244 871 obaya lady me da say na se say wi ase no de adro nie de bia me ka asem bi say ene se obi awu na ye di poster kura be bo ho a me enya me nwanwa se obi awu se si ameti a hihyehe na obi awu a enya me nwanwa because akukoduro bi a enkrofonu bi enya de ti wiase be mu a omu nsuro hwe omu di boni a emfa omo ho no me se se me nya me nwanwa bio because my lady obi ti me nya akukoduro ti mi frɛ sɛ abaya no me dada no ena me ne da ye na underage me fa underage ena onyem ye no na me boa no ne ya na my lady si ebeche we no chese ho ne de wonti ase ebeche boni we ya wadi nkianya oden boni ni do so dodo na chese de kumekura ne mani bi nso so a hwe woti wa wade ase ebi a oba bi a wunni akuma bi bema wo ne ware no wafa no wonti mi enya chese boldness bi anka say na mi kunu ye hunu kwa ebe fa so ntino wa wini ntino na wakata so twawira bodi ha ba ni nsensan ko pense ebi mo kra so adane ananse ya kura paso twitwa nkrofo pie to ase mama pie se ano odi o chimi mu kura ibu Fred ya ma so se shamo support ano odi ma to ase mama binu ejimi toto ena ebi pese minim se omunsu ya wanza nwaduma oda na paso so bosa shows eni ko twa wo yire badro ase my lady se wan so asem so se wan bibi hyenani ase onu de ahyewo boda me wo bi da na se wa pa chi akwada su kwa no ma wo hwe no fine wo de abra no wo bobi a wo kuna wu eba ne se na chenchena atwan bi kosua kantam se nipa na wonyini ye no wa braboda nanim opese okobo no wo pese wo say in life to the extent say nipa na kwa wade a enyeye my lady Ghana major problem na sex Ghana major problem say yete wa yenwina de bia ho yenwini sika ho enwina adwuma ho baba ko se dem eno bra etihwe sisimude adura hodo a wo mai chese yamfa wonso ni dia da so my lady sesisi mu dia duro no ana se bi be ma de ndie duro na abeba beba no
edi eda so no chese ehu kura na enam so opese ne be me sore no de kodi nsamani nti obekwa akoto my lady say edi e pe committee bi na mema bi say ni e pe bibi de ye omo because asem no abro so that's say we abram pade asori yo my lady me da say wa ma me kwan say ya mo da mu nuanu mu bi krapa so shishe dross shishe enye say bi adura wanu mu na mo bu ha yesuban yesuban obu wo ha yesuban ade de yeso obu wa onye kromfo opa fesika obu wo so ewo ni mojem ti obu wo ha say eden obi ne bakoda eden obi ne so wa akoda akono ben nti no sana ya na etie abusafo me cheche mu nyina baabi a wo a wote menka no Kingdom Herbal Center for enene ya to amu na ene me baye amasem nyina eyitiawa ene so no maye nhwehwemu ebiem ama mahu se wiase nyina emema omo no omo yirumu hia omo entimi nyo masede ese mema no omo eye 422 million na nhwehwemu na bedadi se yen abibrem ha sei no ene eniema nkoyi Ghana yo 66%, Egypt ewo 58, Nigeria hode sa mema no enkoyi kra ntimi pacho se wo hweme a nyese wo de no di kodiboni o wo pese me boawo me ana me boa emema ewo Ghana nyina no mo dame de bia ba bia me kobia no me kasa asem no wo de busa mema omo wo Ghana nyina no be ka kire o se Papa Kingdom wono ana boa yen wono ana mayi gire ye nanso eme ye mema mu nti so wo ye bema na wo hweme bia wo de no na nhwehwemu no ekirekire ne mema ase de mema eye mre no yesi aware mu ntokwa awari mu atete bema oyiri betima tete wa afikura no owro ne ho kura ho ntimi nsore afei ensanum bebreba yenum ene beka so o mede anya mehwe mamenum bedu baby no obeyemre ehu etimi ma bema eyemre yare bi ti se esikire yade mojaburu so no mepacho o hweme na se ebi ehawa eno susu no utimi eyemre ewo mpam ni nuo na ye nunu bebre no eno susu etimi ma yeyemre ewo empam enyini unyini kodu mpani fie so a enka na ahoden na awo no unya ne sa biem nti eno susu no obeyemre ewo empam mepacho minim de wo de no ama wa yemre ewo mpam adure ye kutami Kingdom Ginseng Power Capsules eye memedru weni adura aba enei eboa mema wo mo Ghana nyina enti se wo ye bema na wo hweme anase wo ye oba wo hweme ukuru ayemre oma wani nji ewo mpam enti de bia no chese wo fere oba bi frame na asem o ka kire me ne se woni ni kunu aware no wo de akokọ to se wo jai ama court aye bibia wo so okosan na wei ana wo so wo kọ ni kunu no akofa ne niema aka okoya abemai ana ensu eka kire na danfo se nena chese eyemre na waye because oba no kọ ne nche wona ne na oba no so ni mo san na me de mabre eno no oba no gira so de agya aware sa papa ni huhu ana odi asie ni yire me pacho wo ye bema se waye mra emfansie ka kire oba no na me hume na me muamo na me mam Kingdom Ginseng Power Capsules mema bebre wo ha chese yire wuro no kra woni akono unya ya duro ya ebeboa na ayisa ha woni nyina ade afiri wo mesro me number no ene gu TV no so no ubetimi afa number no na wafre na onti bibia seso amenya abotra chechiro mu ewo 0559 76 11 44 0559 76 11 no aye engager na wafre 0597 29 8855 0597 298855 the medru so no eye Kingdom Co capsules weni ye koko aduru se koko afifriu
kooko teteo kooko maniema nkoyi makase kooko ya amaman na amaman no edore ewo nipadua ma na asisi ntini kwan na mogya na bobo ntoa enti kooko timi sama anansi timi chew kooko ema uyam tim ukogya wonan a obre afi baabi a wugya wonan fa no uturum ho kwan no sabi otafra che ho no na ho ye ohene ubetime titia na mogya eba na aise de ensan bi egu ho no omo akoko ha omo no omo experience sa na ma wi obi wo so a obegya ne nan na mogya na eba enne memma nyina da ne ma omo bu omo nsa woye bemo woye obawo na wugya wo nan na mogya eba eye kingdom co capsules enini koko aduro mapa aba ebua etu koko ase de oboni minimu de na sumu ye ne hene de nani so ye ne bisi basa mesro eye kingdom co capsules ema monsoso no ya na mo wo haw ewo mu fichire ekwachi no ubu nsa na wa yase area menstrual pains eno soso no kingdom co capsules no eyi saade no edifiri ho bema usisi ye oya oba usisi ye oya sisi ya de duro pa no eye kingdom co capsules enti bema wa yemre no oka duro we mienu eboma eboawo ema wugina wo na so enti adan na obetena ho ama ma duro we asajaw Ghana nyina no memma ni nyina jimi matum se yeye duro we ene bema wotimi agina wo na so ntinya duro we mienu bom kingdom co capsules no wo de bibia won tia se obu ha wo flower san ana doctor ana waduro no efa na menya bi ka wo ha wo ne kire me na me mboa enti number no gu TV no so no famu baako eya ahodo miensa famu baako na frame sesie so wo ye bema ana wo susu koko na ha wa frame number no e wo 0559 76 11 ana 44 0559 76 1144 na 0597 29 8855 and also a number the edru so no a super tremendous capsules edru we e man kwa na enom oba owo enemu yare no eteteo ama nsuo bi egu nsuo na egu na ama ede enka scent ede abro eya na ahomete me se amanfo frame doctor me de me yire me planam no mpese me jano ade krachi enya warije yare uhia sa edru we bi scent na wo oba na sene nkyere se jano ensuo na egu oba na nkyere se jano uhunsuo na awose konimu obetimi de anyinsen no eba abonte na nkyere se jano Copper super tremendous capsules edru we ana oba wonu ma oyi oba asima ugina wo na so emema no no omhie omtumu say yes oba ni na oba bia na oyi su tremendous capsules no ukuru ntimi mfa wachi da ade ne ba chi ne sa aman okoba bia na enye se wo de ne da edru we enti man no omye tough for Ghana nyina ne say super tremendous capsules na wo the kingdom garlic bitters and capsules no aka ho enti oba enemu yade tete wo no misro eye kingdom garlic bitters and capsules and a super tremendous capsules esa boa ma mo amatenka e ma bebre susu ho wu ni kunu be ye ne den won tehwe super tremendous capsules no eno ana beboa misro number no na abegu on 0559 76 76 1144 0559 761144 and after 0597 29 8855 0597 29 8855 dear madru so no aye di twa to kra na ye kingdom garlic bitters and capsules the capsules no ani kutamin edru we eye edru over 15 years ago ana kingdom herbal center for ye diaba kingdom aduro no yenim ni free tete amafo timi free kingdom for ademo ko he masaba kingdom garlic juma edi wa cholesterol do so wo ni pedum da no me ba me kase cholesterol no ye wo de ye ana ye wo de enye de liver ni produce ni de eye ma wo ni pedua no na nyani bi a wodidi awonua na ni nyani bi ense ne nam bebrebe na wo wi no ama cholesterol na do so wo ni pedua ma sisi ntiri nu kwan moja ni timi ni afurisa na bobo ntoa no
Mr. Uhia Kingdom garlic bitters and capsules no ebeyi no de afiri ho cholesterol ni ti amount na se cha wo se anansi achime nan anansi achime nsa anansi ayim se wo de anansi achime obo se na afi unsa ye titiriti untimi nya ne se de meye me de wonan aye titiriti afi entini na esa wona wo do nsa fa wo se ya na etwetwen sciatica pain how a Kingdom garlic bitters and capsules ye woni nsuo ane ye woni topan ne kutamin nsuo no ane topan ne nyina ye adwuma baako ye mfa nsuo no ennom topan ne tie ne ye ye mfa nsuo no ennom topan no enti ukoto a hye ne nso emame se eye nsuo no na wo pa no wato nsuo no ni ti eye white na abeto TV no so no mo amo hye no ana topan no so no ayese gel ani actual Kingdom aguo na yenwei biti say Kingdom Core capsules, Kingdom Ginseng Power capsules, super tremendous no uyi na wo no ma hwese topa na actual Kingdom edi agu ho upenwe yi bia ewo Kumase no PFA ewo Tafo New Road Junction ho Fred Mens ewo KO Paul Saheba ewo Emrom Happy Dank Emrom Misty Eba Emrom Dani Eba Emrom ana ba akoso Ashtown ana Corinac ewo Ashtown afei susu no okoba bia Oyirpa FM wona Promise Eba ewo ho do bisa security for na omobechiro Brekum newborn chemicals ewo Brekum sanso na Dr. Clement ono so ne shops ewo Brekum nyina no onsa ebeka bi ewo ho Sunyan Mosaic Pharmacy Green Light ana ode wani echire eye cap eba so a onsa beka bi Techimai ifafo dwom ho nyina no okwa onsa beka bi afei kofori dua ana chese ba bia wo bia akropon eye abri akropon so no Regina Chemical Shop enkane Old Council hono so okwa onsa beka yenwe bi nyina wo ho enkran kanshi drakle ho no kwa onsa beka bi takrade mensa chese me kasa me bobo ba bia wo no mesro se wudi owu nya duro ni bia freme Dr. Penny me number wo hu me TV si me number ene daase no eno no 0597 29 8855 0597 29 8855 so friend I engage I know a friend 0559 76 1144 0559 76 1144 ana me amedie no ana make say me die no ana wo a wo hwe TV no eda form no e bia opese ba nu nkomo one metwetwe opese me boawo cause Ghana mrantie de me na me boawo mo nti so also opese me boa de a me number na 0597 29 8855 0597 29 8855 eno eye me number nti frame na me no emo enkomo nti my lady me de me kasa no face ya se be me na radin shraw ebusu afomata de fefe shemi fi antina Annette na women of faith no pambre me antina wa kra radin shra no pa tade no fe e free eya ho ato the boy fashion guswa de agudie nso kume enyasem ketwa na de yiri mi komu ya owo niema ye bedi bronya wa yi niema mo fo ni kire ho ne bo ne so da fom ne kwagibi wo pese wo kofa jewelry si ton a kotu bi beton makola ebuso ye ben Georgina stores ko ho sisie obeye wo kama na wo so atubi akoton aje wo silver no gold ni na ebi ko ne kwagibi na rampa malady be da sipi nyame hira papa malady hwe ensema ekoso wiase no ya na obi ho fa ne se ya nansesem ozese ominim mane de hwe abranti a wose ne sewa wone ne wofa tese malady eduru ba bi a minim de nipa bi gine owiase sewa ma me pani a sebi ba bi a watifia aduru edie na nka wo gine wiase biem na akoda no pese wo se ne life nti malady odi apobia to ne trim na malady na mi bisam ye se wodi ka kra so any chief producer kasai se nsem ewo mu no apart from so wode hwe ho se onini enyan no wosan de hwe wosan de kusu afoforo hwe ho se ensese o muntam tete da maame ba pani no akoda wonwoye a wonu sem ade a wonu ye entimi mpie no malady se wo se na brabo na malady we say we ofia no adu what the sick ya twufo no abobọ fufram malady duru ba bi a mani bi se ya na ebayi o se die ye o sa die we odi di akwase se malady what the niema bebre na ato abrante no so
akora ne nim sɛ so wankoya di code atone so wankoya obewu enti enti ozo kokodi enti da bia di code atono ai da bia wodi code a no woni na koda so manage what you say enti suwe ya de ya waye manage we nyansa be ne wom nyansa be pa na o sa de wom manage ana eye papa onu su twitwa ma nkra dro so to no manage sa papa no nim nyansa ba akokra emwa ba wiase manage mi sisese Ghana DJ amama fa course ne ma me wa manage Ghana no sesiye Ghana ya ye wom sesiye manage de meme hu ne se sesiye de Sodom and Gomorrah no ye betwa won ye twa won manage je du ba bia wonti nipa biase sebi edia nyansa ne ba wuta na cheze utimi kofa paso ana bread na wu twa na akotwa wurayi ade yi firi wana manage wo ye ndai na papa pania na dua o yira da no eho na wo tete twitwa kwa fanti ase edi ejimini emwani edi ejimini na maledi wo kotwa na wura di mu kotwa ade firi ho twa ni pim kula firi ho na wo yendai maledi di aba no no de o emema ni binia ma o mo se tramo se wio se dio adani jimi ana o mo de ti wonom maledi he akwa no no su kokotu wura di yakofo koko abo apemfo maledi he wuntimi nkuma bo apemfo mfa ho ni sa maledi sa nete se yati wei pani bia na ni afi bia no na abo anyem obeton no mpo so onim sa abo na nyem obeton no nze me ho chirim ti watutuo maledi we onu na atu no hutuo ozie se wo pa wo no onya bi wo se nyi sen nya edu ba bia sa abodie ma na ayi forest fort mi ka se ebre bi se ye nkuma bo awuram e se mo na nyem eti wonnim ana akoye maledi edu ba bia na mo ni bi eye nipa na adan no ho aboa ebe so wahwe ozo ku no ode ade bi abeto so a wo pa wo wunya so maledi ntinipa bi nya no modani a wo kira omudi akire no se nye D4 pa ne bebam maledi na fom e se wakofa suma bi ade ene de akose no aboa na wo ba no maledi wo ye nipa no adan no ho aboa na akoto ne tuo ene wu pa wo munya no moda abofo ne bi munya no moda titiri mi krom titiri abofo amoho se nsuo toto mamu kunkum mo na omnyanyem no yesrem nkofa numi bia mfa mafie se dia branche kofa ba mfie num ni waware maledi he onso opa wo wonya wonko gu sampa chao e wo wura mo ba bi okototutuo no omudi nsem ne enam wiya ne nsem sa ana omudi tietie kura na se wo oze na wafra wo pa chao se kabi man wo ko kan die akoto ma choba ewura na wale bua wonyem no wato so to yi ne mana to agu ye burade maledi hwe me kai se ye chechire ye kwa isu ye krom kwa isu abrantie bi se wono okofwie nwan no eni mponche ne de ba beton na obai na abo ewura ne bodi o se de o wi bi wi akwa kofa abo wonyem de naba jeje me nya bi je kra wi bi wi kofa abo wonyem yi ne mato agu maledi on se na wo peba edu ba bi asabi maledi ye hwe emfa ni da ho eni nkwase asem sa maledi medasi pi 0551931931 0548931931 hello mami oni papa original enko papa so de kan na de papa do se produce do de ram ama contractor ama super no ko kila o ki na be fi na be fi ko ko wala all the way to the party out there with him. We'll be to my child figure, one class. Mama, first case in one to be that. Seven progress and now, the more young, we took the people who have son. Ah, yeah, something we have to. Then the back everyone of one down nine. We are such a matter, but then we are another. And you are here about my people. Well, you're tired, though. Then I'll never be able to go there. Because I to them. After my young Africa, that I did him. What? I know what some of my brother. Because what? I'm not going to get the car. Almost any. If I have a sort of money, I'm on my mobile. I do not know. We can't property and I hope I'm on the house on the head. You must be a double. Come on, by my girl. I don't know my name. You shall never know when you say my name and get this of open. You never said anything, but you said that I'm a man. More got branch and what is on your right. Tell me, I'm going to send you about that. What's the house over?
Yo. Hello. Pacho entio. Adumo. Yo, one council. You might. Yeah, that's it. Hello. Hello. Yeah, that's it, Papa. Annie. Yeah, that's it. Hello. I jump at you into you. Abroso. Hello. 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 Hello, I'm Pacho you. Good afternoon. Eradiadum. Hello. Hello. Pacho you. Jinasu kom, Jinasu. Jinasu ni mfa number. Ya fa ebe fra why? Edi asi Sompa Nkomo di Ebola. Sompa Achedie 2025. Yaba. Bible say, nyame Sompa pani say, obi ko wunyanka ene erusia mobo.